Okey, saya masukkan sambal paste goreng-goreng yang mana saya guna untuk goreng char kway teow, goreng nasi goreng. Saya masukkan tomato puri, tomato pengkasih. Sos tomato, 1 sudu. Sos cili, 1, 2. Kita kacau. Okey. Kemudian saya masukkan daging yang telah dikisar. Kalau you pakai daging burger pun boleh juga Masukkan serbuk perasa ayam, chicken powder. Saya masukkan garam. Saya masukkan sedikit gula. Nak pedas, saya masukkan some chili flakes. Kemudian nak bagi lawa sikit, saya masukkan chopped parsley. Right? Dan kita kacau dia. Very simple. So dia punya teknik dia macam nak buat bolognese sauce lah. Kemudian saya rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La Bamba Chicago Milano. Okay. Kita top up lagi keripik pisang. Dan kita tuang lagi. Okay, saya sprinkle with parmesan cheese. Chopped parsley. And kita pipe with cheese sauce. And kita pipe with chili sauce. Okay. Dah pun siap satu resipi yang ringkas. Keripik pisang dengan spicy meat sauce.